kwa mlithiria wa Miru TV Jumatano ekuni titana mbere bwea iri tariki 25 mwezi ni Jumatatu mwaka ni yengiri 2026 kanko ateweni kirinto cia Miru TV muthenya bitawa atiri mbabu na tukiambiria ntete cietu na mbunge wa Mwekuru kaunti ya Miru Karambu Kailemia na menerete thirikari no ntobo wagagibo karia nterese nyambene na rarithi bakuithukirwo ni maitha bakoro wana ndithia cio ikaiywa nendi Kailemia na urite thirikari kutira ukaria bosoka nteri mwandiki wetu wa Ndeto Mutugio Kiambi no banganite ripoti iyo. Ubunge wa Mwekuru ya kaunti ya Miru Karambu Kailemia na wataneta na atongerea bangi ba Miru kumeneria wamba bwandithi na ikubi ukujirwa ndo andene ciatigane na igembe twari na mantu jau nao pa Pokoti na Nara kwitwa Marakweti na Baringo na ntiria kuigwa nyaka ng'ombe nyaka mwe yetete nuntu ibaru na jathira akwe Amiru atwe na manjiki jariko ni atia imbireo ire ubarema ketha ibaumbere kuthithia naria ingwite kinya na bakaromba uringana na Kailemia na kurigwana ata maitha jare na ume ukira thirikari ya mwana kwithira bari na rwangi rwa nthikiri oria ni atia ng'ombe yomba kugia nkurukie muntu oici ugiaga ende ni atia ite kugwatwa kwina mubango juiku na uo ikiuria ante kumenya ende ingwite kia wangaidi batiomba kwithira bena ume nkurukie thirikari kwe department etawa ya intelligence NIS ya intelligence aba tethira bena intelligent kionkuria department ya internal security we CS yo wetwa Mukomen Kipchumba Mukomen unto igo mutongeri nya thate ugo but the backstops na munene kwe na IG Mr. Kanja kwe na bange nabo Kiplagat kwe na nyama PSS antubo bonde na experts unto kono monka kwe na ma experts baraba menya ura ndo airwa agware akwe na mantu jaja yuntriwa kwendekithia thirikari kujukia matagaria jampu kureta borishi ba kiwango gya KDF nikenda guchokia thiri ntereyu benami bamami na utu nontu utena ndo ya kende thai nontu bo bateroga kendene barware akwe na maitha jaraja ya bwaome ende nontu bare ore atukuwe ibaikwe na ukithakene keu ibete baichide nontu mbona bekerete maguo na makobia bakaraja mete nyabo eba tiomba utonya muito nejo bategera bona ibao baba koiza ng'ombe tu 100 ni ataciomba gwito ou kerigaria keuni ende nkumenya tekerigaria ke thirikari Kailemia kinyire batu bwa thirikari kujukia matagare na gutiga kurita mawira ne akejate na mathithio to indrone CS yo wetwa Mukomeni be na abo isioro bayo bakiarairia Nteto iu ende terere ambere ekyo nkuga atere tuache maneno mingi na ndeto action oriented tuone mantu ija kuthithika kana teu mero ari nya no mbuge rojo nkagura ndege ndi nkamigura ntiumba kanda umao ngeta ndarokopta na ntiumba maneno kanyo ugatiuga lakini sahi tunataka kuona action. Kailemia kwaragia kagita kuriongereta gikundi kia Smartland Self Help Group nderecia nthimbiri arethira kibatigira cheki ya mungana jwa shiringi 150 na nyumene ethira kirionga shukuru ya primary ya Irinda na ethira kinyaboke baguna na itena desk na into binge kathumba kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibuya sana mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi no ntubari bote na njira inkinyanero na tutana mbere na Nteto cietu nabo akariba nkondi ni bona nete kuria kwanirwa kono tubakuthukanga kwa barabara nteru haraba kuwoite weteka mno kaita kambura ontoboto mangwecio kusiantuko sikwantuko ikangaratana akariba bakerebo wete barabara ni ciethirete ithuki kwa kaita na nendi ni bakuromba ngavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki kubathondekera barabara.
akari kuma wandia nkondi gĩcigo mũnge kĩa Tharaka ibebumirĩtie kũthatĩkĩra bakugi kũthũkanga kwa barabara mono bakĩrota barabara ya kuma kwa Ng'ombe kũnjĩra Paburĩki kũgenda Batumbũra na kumĩra thoko-inĩ ya Nkondi ũntũ bakugi bũtũmĩte biacara ciao cia ntui kwama mũno kagitani gaka kambura tukira kina thina rutero gwetu rutero thirikari ya kaunti no ntu kaunti ititũjũkagĩria mantu metu bũra magĩrĩte kuma kuthi Mwanka Miomponi kwa Ng'ombe Mwanka kithioroka kuthibwa nyamuri ugu barabara cietu ciathũkire no ntu muthomi akũrũkire second round utie ntugo noe mwareta kinya kabara gatinga ugu kaya kulima sendi ya barabara na biashara miriwe tikinya na bakwenda na gutigirwo njirani bakare akairi kuthungira na ara bakwenda kuira murigo iri niyo ina tatizo pepe kuringana na mathina mara bakona ukaigwa no business igakwama through kurara mirigo na ara batakwenda kwariria barabara ya kuma Miomponi kuja Mwanka runda ara tuthija kuruta biashara cietu uthongerete kinya na njira inu cia ngwa gumete miji yetu magana ntondo utiumba kubura ntondo era gwethagirwo ari kuti ntondo ya mathe gaba gĩtambĩtwo ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki kũnenkanĩrĩra gĩtara kũbarĩmbĩra na kũbathondekera barabara cia ndeni kwa ndeni ya wandi ĩno tugatetheka nontu bikibiki tarira tukubanga kuthi kugira mirigo ya membe na ndeni kana marigo tugatwe kumageria marigo metu tukareta biashara ni cietu na tukona bisi cia kurirana bagerie kuririusaga tractor ikathi kurutha njira masinani nontu tujira twandeni tutiumerie into nontu gutire bonge mbomba kuromba ni ono njira inu cia ndeni ciomba kuruthwa cia ruthwa riru tukomba kurutaga into tukathi kuira biasharani tagwe muntu ukutumira nthakame ya Murungu no kimenyaga antu ba Kenya bonthe bagucubite ta kiongozi barabara inu cia kwa Ng'ombe na cia Miomponi Nkondi Gwandi egeria bora kumbika usiruthe mbere twambiria kuringa kura wewe tikwenda kujukia kirumi gyaku na rwana runthe kya Tharaka ngapana wetu twe Muthomi Njoki na twigirwo kya tunengere tinga iri menjere inu nuntu ngari jonge tukuruma nacio muthanga twire ciringi cia mana ceci nuntu tukuria ceci lakini njira gutie kintu kiria kiri njira cia ndeni kinya ukaroka kungwithina na bikibiki thaino endio bikibiki na gaekarara ko muturi rugongorura na okenuka maguru nuntu bikibiki tikinya nara ubatiri ukinyane ogo wewe no kamitigarirwe ndukeruge aya kuringana na boto twerutaniritie kinya tukarotha njira inu tweti ugu tutiombana nacio na kana tinge gaturuthira tugatetheka kuma wandia Nkondi gĩcigo mũnge kĩa Tharaka nkĩripotera Meru TV rĩtũkambĩte Ndagara waiguna na bwakari na aturi batumtum kianda isio mbunge kia Igembe South ni bakurira no ntuma mumbethere thijwa siwe njura yotondekirite mwenguru na nderone akariba bakiane bagwite bari na obwa bwakwatwa ni mirimo Abraham andikweto wanteto murithi waba autareri MCA wa kanuni bwana Josephat Mugambi na reketie gwita onyo ina kuuga antu bara bakugita na gwekera makunia ndene muberethi jura jokamatite siweji ku mamawa kujweneka Mwanka rutene rwa kianda augite antu baba ne babaterio kugwatwa nontu neka baguingira ruji ruru makagita pipe na ne ruji ruko nekenda rukomba gutonya miraene na rumbe kuba oyitene riri tuji twa kuoro ya mira kure siwe njere au kila siku kila saa ni dhere kingana na siwe njera ni antu bakuinga tikayingana umuntu akoyaga inga ithagenda to kunde mira kana ona thirikari kwa nkuromba kire atori batumutumu na banderone laini uyo ndhe yirite siwe nji irainde ne kanuni ogia kona muntu emirwora inyakuru tu kana eminga inyakuru tu kamuthenya itokwenda rieto riawe nikenda tumbo moata aithinya thitangwe nikenda akomba kureka kwenda kwikira antu athari na mirimo na utuma antu benda wacwa MCA aritie akionanagia ena muthuro nuntu bakwithirwa antu baba nibo bakwinyangia pipe iji ireri pipe ya siwenji na ireri ya ingira ni ireta rukuru rwingi rutene ruru rwa kianda siwenji tolithirwa nao nontu batu tutereta kinya cibitari mbere na kinya tuyaco tora inya tundawa na tukabwe lakini thai turete inya cibitari na tutikuora nontu bakwithira twirira mwa siwenji we siwenji na no mo ngirejera kiorone yani mai yani ya kuma mawa antu kithumba iyo tureteretwo na nendeka tukuthire imirimo
no to le ganga ra ginya ila na bia to garia nendere to ka mbo garia to dirare na nyawe njoni po ka to gudura to grande mbunge no mote kumea uke yo to je kule to mutanocha. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Kanun Kianda. Ibwa sana mundiki wetu wa Nteto Murithi waba no tubari botu na jirai kinyandiru na tuta na mbele na Nteto sietu na bio ikundi interesi ya Tharaka iba kuurwa kumenyera mbesa orira karibu rito kwanda miti na wingi kaitaka kambura mundiki wetu wa Nteto ndagara waiguna wewe nasio. Mujumbe mwekoroga kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu na rutete mbeto kiri kundi kumenyera na kubangania muthitho baigite nikenda gwikuria na akiuga kiri kura cha mwaka wa 2027 na nkero giti kia ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi akathi na mbere gukuria ikundi. Ni mbeca chairman bukanimia ni mbeca Murungu anteithia nontu ndathiuruka Murungu na mbere tangatuika gavana. Ntaciara kana ngata kaki kana gakwe muthiga witwa TGKK na ndikamenyera mwaka mwisho. Ntadingatagio tiruntu ndarutha ntadingatagia ndarutha ntu bwakwa ngathingatia na ndakoroka nuntu mbecire county kinya kwa social development ndi MCA bu yikundi gumuthia marimanti bya gurero ito baba pride barumirwo mamu ikundi tobia saruni na bikibiki mi poto bikiro chara marimanti ku county na mbia kinya cikundi baba teri kurumagwa na nti obako yambe gwatinji gigi nendereire ibaramberie kanyamo kawo gakethi ibakwenda gwikira ndege ochoro ibamberie ndibakwenda kuruba kinya ga factory kamembe makibunga ndako support Arete bobo gitara konyagaria chake gena kiangafu kiri kundi mwanya gicigo munge kia Tharaka gatithi ni Farmers Cooperative bakigwatangirie kana ria 20 cha kugura matangi maroje Visionary Group kuma Nkondi na bakigwatangirie kana ria 10 cha kugura mboricheria Faida Gumeni na bakigwatangirie kana ria 20 cha Table Banking gikundi kia Mase kuma Kanyoro Marimanti bakigwatangirie kana ria 30 cha Table Banking abomona tinje keke kuma Kathorara bombete kwethora na bakigwatangirie kana ria 30 cha Table Banking. Aga kithombia tongoria bachoberete cibitari cha gicigo munge kia Tharaka ikenda mwakuma kiwango kirire taira kibunga na cibitari ya Marimanti kwagandaga wamona into bia bata bira kuga choire kagita karare MC ugawandia Marimanti mirigora ndaretire kibunga ya Ruto level 4 yasokire level 3 emde botiona doctor botiona korora mayego botiona na mbesi nda tikete 5 million ida ka dieta poba kwebeta to aromere imbia temire bare ka intobia kibunga biondi biadire bia Marimanti biadire kibunga getienda gitare kibunga getia ambulance kibunga getire x-ray kibunga getire mirigora ndaretire kibunga era tatu mukane akarume bakarire yathi nera nkoro kiugeta kiama gia TSB kirano munini gitongoretwe Mwangi Kionjori akagwata mbaru Rais William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki kirisia changiri 47 na bakarugamia mwanka giti kia ngavana kiwa watigo kira kigeria kurwira ngavana Tharaka Nithi nontu ari na gwitigia gakithucia ndwa kiama kia the Service Party na ni deputy party leader buthigeretie kiama kia the Service Party na UDA na TSP mtu na mwaragina tuinda kumareto athongere kiama kia the Service Party to support William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki kufa kupona kufa mbio kupona kankorigara anto baya goko ni ntirwa muhoro wao juba kathi muchujoni mto wetu agitongwa murugara na mto wetu akarekwa mbiuki ibayundie no bakathi muchuyo bathura no bebairi lakini baya ko bantu bamba komea bo bakwe badurana ndo bakurumanga wathi na kareke kumarukere mankoro ti ungia kugweta kwanza na gwendo kagweta kareke ro kutira wathi na uko ngoti unge bakweta na moro mwindu ntirwa kiama kia UDA support William Samoei Ruto tugeti to support William Samoei Ruto na tokaruga mite pionde kuma MCA mwanka governor tokaruga mite yetikia tutakiruga bia mtu kiama geto ikia president to tigo to support William Samoei Ruto so tiruga bia mtu gete kia president tukaina president William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki ndipo menyu mbetele tabande terambingwa yao ikiatho gete intongoria mwanya oyo ari sabuchibo watore James Mutethia akiuria kari kwandamite kagitani gaka kambura twitwande na namba 2 twande nyamiti mbuyembie twamite mbukwanda kanibaro abo yagirara ya kugita twande ni miti nuntu ni agatuteithia ru nuntu kegwa mbira gantu kwa baba wetu bate mangie miti yonde baino nyomba ino teno ni akitwo namba wewe abakiruta mbauku so tucubire environment kenda kinya kiaro chietu na chikewe chienda bantu wega au kara kinya twenda twinyangie mbi nuntu twina ana cukuru tugitanga miti
tigwa tingirire theri kenda tuthomithia ana abuna bo bagacabe bataru so itubati kurizona agu tukamenya ruru rio tucubira environment yetu kuma gĩcigo mũnge kĩa Tharaka nkĩripotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara waiguna. Na thirikari ya kaunti ya Meru kulukira Rang'iro Misetho na Miunda ni bambĩrĩte kwaranĩria na akariba Maua Town na barabara ya kwenda Maua Stadium marĩ na mũbango yo kwaramia Maua Stadium kuringana na CCM wa Misetho urani Elias Murega wĩte bara Miunda yo yatongo kana yatumĩka bakarigwa ni thirikari ya mwandiki wetu wa Nteto kuma milio ya Igembe Kome Omotia au tarĩria. Many times tuimbite kuweza KNK on the still engagement za upgrade KNK ke Maua Stadium. Ni Elias Murea sio mithako kaunti ya Meru ikinyitie kianine kia Maua Stadium kwaranĩria na turi baraba thiolungirite kianike na bena miundo kwina kio kenda bonora bomba kuongela munda yura yo kuendekana yo waka stadium wekirindi ugategera under the county government sporting facility ejukumi yao kuringana katiba na Schedule 4 na ikio gategera wone Kinoru Stadium weta Kiberechia Stadium ituendelete na Kiriga Stadium hizi kubo Keniga Shaba ituendelete go Kiriga na ikienda to safeguard yani Zabiria Oro Stadium part na ingochokerenya Mheshimiwa Mutunga no ituendelete ko reach out to sport Kenya na ibaeze ne commitment inao kuendelea kianikiria kuomba kukia upgrade ugategera Mwariama Stadium the same lakini weza hizi Igembe side region kutena ene stadium iratomba kuga ne putetwe ke attention kiretomba kumekoria no tenya kianike mairi tatu kianike ana school kianike ana county government na ikyo na haru tukugwiro na area tuweza kuengage na the surrounding kana neighbors baza tutumie gavana ikienda tuendelea constitutional mandate ile lazima tuingie kile development kenda mecha ile itakaye allocated to other programs no tuthirikari resources itombo karau aido ikethro ambuga tutirete kaneria mwanto za stadium kana tutirete kaneria development ile kuendeka ni kirendio ngena raba kuthiatanite na director Lance thirikari ne county ya Meru wite wende okaringi thua wankene na kiani kino mwankari we na neighbors about a lot of encouragement that they are ready to support the government kwa upgrade the stadium na tukateka the persons para ke affected tukailela the requirements chia kidagira kwendekana na mtoto na kidagira tukwenda tukachoka tukethera twina size chia ken modern kana post modern stadium kethera one of the best stadium in Meru County na kila stadium kethera kiani vision mantora tukethera tukiendeka karika ndene ya ture Maua miaka nera tweneo na nyame akereke ya na thirikari ina records chia all the public lands within Maua ile compound including the stadium na nyapa compound stadium na nyato ribongo kwenda kwa ka affected in one way or the other during process ya to expand the stadium baga considered appropriately within the provisions of the law lakini still bracket kwenda kwa shua members kana public ya Maua thirikari ikabwando many way mtu akaya arrest na tukatumira space ya public irereo nerekerete kwana tukona prato wiki ya kwethera nikitingira mien lunch kenda topa kwa corporate facility rato kwenda ndene ya kianiki na kiri ne miunda kana maploti barani bai mwanka bakianiki kia Maua Stadium batongeretu ni Jack Munoru bariwa ni bete kaniriti na thirikari kianiki kio kwe no tithine kethrere obuonka ki bariwa birabio Maua Stadium ni ira thithirwa survey na contractor ya KDF baada barakarande na barashora plan ya Maua Stadium na barona Maua Stadium keni kitikomba kwanira kwana komba kuthithirwa stadium wenja ya national standard ntuko tuika no mwaka government ya county kana ya national kombe kwa ya extra land ande ba tuthura ni taru are turi stakeholders kana baba diorungirite stadium neighbors kenda
tuona stadium eke extendi ile yokia area yetu yana kana personal properties ingana ikenda tumba ku negotiate na thirikari bato compensate tonere utimana ja kurigiria nyuma stadium ipanuka yontu te batwe ni ana baro ucho para bakwenda mantu ja misera na mantu ja kija maingi na kinya biashara area na kinya biashara maua area stadium kinyango ekabu na kendera kweka bitoka uonde mu biashara maua ndaje uniform lakini ndina nyumba stand ndi motori wa stadium bakitenduka within the neighboring stadium na ngwitikia bubwera nwa ngabana kwenda to extend wa stadium nkowirwa despite whether ndina mukeu alabu twetakaniritie wanara tukatongezwa baraba tongezwa tukomei bao ba sabe abare kuthima oro katongezwa ai compensate wega kulingana na value ya mundu wa ora yoana. Nkiripotera Meru TV kumembe Mbeta Wakome wa Mutia.